Makiaria kanitha-ini wa Baptist mwena wa Ridgeways guku Nairobi, Mutongoria wa bururi ni oigire akenya magirirwo ni kurora uria miturire yao ingiagira handu-ini ha uteti muingi. President Kenyatta oigire ona gutuika ni ahitukiire ihinda iritu mieri ihitukite, riu ni ehaririirie gutungatira akenya thutha wake guthurwo ikereka ria keri. We have somebody who's greater, who cares for us, and will ensure that what it is we desire in our hearts will be achieved. And today, I can truly bear testimony that God does care. Because if I go through some of the things I've been through for the last few months, and still be able to stand here today, truly God cares. Yeah? Nake Makiaria mwena wa Eldoret, munini wa Mutongoria wa bururi William Ruto nioririe ateti metheme na uteti wa nu ukagaya President Kenyatta mwaka wa 2022 na ithenya-ini riu mahingie ciiraniro iria merire ya Kenya. Na sote sasa tumekubaliana kwa kauli moja ya kwamba awamu ya siasa, uchaguzi imekwisha. Nafasi tulioko nayo sasa mpaka pale tutakuwa na uchaguzi mwingine ni kazi ya kushughulikia mahitaji ya wananchi wa taifa letu la Kenya kupitia kwa mipango ya maendeleo. Munini wa Mutongoria wa bururi oigire tiwega ateti kuiga bururi na riera ria kiuteti mieri minini tu thutha wa githurano. Ruto oigite we na President Kenyatta matirenda uteti indi mehotorete gutumikira a Kenya. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimemia wa Mwangi.